kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa Siyabingelela babukeli abalandeli beSolomoya TV. Umgozi le onivakashele mkhulu Mazibuko. Amen. Njani ke? Siyaphila bafowethu. Hayi Siyaphila. Sizothi into izinto ezijule kakhulu namhlanje. Sizothi into ezijule kakhulu. Ubona ngaba nenziza lapha samba noDlamini. Yeah, samba noDlamini, samba nomgozi. Sisazothinta ngendaba ejulileyo kakhulu. Indaba esimoshe isintu sethu yamosha ukwelapha kwethu kwendabuko ize nomunye umoya ojulileyo abantu abayitshela ukuthi bayawuqonda bebe bengawuqondi. Sizokhuluma ngane ngabazingeli, umoya wabazingeli. Ayi yeah, ayi umoya wabazingeli khehla wabazingeli. Amen. Ayi singaqali khehla sicela ukuthi abantu ba subscribe bangakhohlwa sanicela. Mpumalanga umkhulu ukhona siyacela lapho ukuthi nibhale lapho kuma comment niqhubeke nigcwalise nisho ukuthi namcela umkhulu ezimpumalanga uzotholakala nakhona umkhulu usebenza ngenami khehla la ngicela ke siqhubeke ngabazingeli cela ukuthi usichazisele ukuthi yini abazingeli. Amen. Sinabazingeli abathwali benyongo kodwa ke emva kokuba ngiqhubeke bengamnika nethuba noDlamini abengelele ababukeli beSolomoya TV bese siyaqhubeka ke sithule kakhulu sizothinta abathwali benyongo. Ngiyabonga mkhulu sembingelele emakhaya mkhulu ngiyabonga ngelethuba yokusinikeza namhlanje ukuthi sizokwazi ukuthi sibuze imibuzo mayelana nabo bazingeli. Yeah. Nangimfundiso yakho mkhulu siyabonga kakhulu ningikho ukwenza esizweni sethu ukufundisa abantu kwavula la iSolomoya. Yeah, ingani kamanje kade channel sizokwenza mkhulu kakhulu. Ngiyabonga. Amen. Amen. Sizothinta kakhulu abazingeli abathwali benyongo. Uma kukhulunywa ngabathwali benyongo kusuke kukhulunywa thina sazi ukuthi umuntu othwala inyongo isangoma. Makhulunywa nje ngomthwalo wenyongo sazi ukuthi thina hayi sekuthinta izangoma ke lapho abagculi bebomvu abathwali benyongo abathwali beyidluku. Kuyini lokhu ukuthwala inyongo? Kuyini lokhu ukuba umzingeli? Abazingeli kahle omafuna bayithole. Abazingeli omafuna bayithole omacinga bayithole. Omafuna bayithole ke umuntu ohamba ayizingele into azenjani azayithole. Ayikwazi ukuthi ungayizingela ungayitholi. Okusho ukuthi awukwazi ukuthwala inyongo usazingela ungatholi lutho. Awukwazi ukuthwala inyongo usazingela unjani ungatholi lutho. Awukwazi ukuthi uphume la ekhaya sithi ungumzingeli kodwa manje ubuye ungaphethe lutho bese sikuthwesa inyongo. Abazingeli abantu abaphuma behambe bezintabeni bezigangeni beyemahlane beyofuna izinyamazana beyozingela ukuze kukwazi ukuthi kulale kunjani ekhaya kudliwe. Kodwa abathi mabephuma beyozingela bese ngaso leso sikhathi sebeyabuya. Kuyenzeka ke baphume bayozingela kube khona abafana noma izinsizwa ejika nani nenyamazana zibuyele emuva ekhaya mayikuthi bathe bephuma babe bekuthola ukudla endleleni babulala zibe iphuma ishona le bebe beqhubeka bona benjani behamba. Sizobuya ke sikhulume ngokuphuma kwabo ekhaya. Uma bephuma ekhaya akudingeki ukuthi babike ukuthi bayaphuma kodwa futhi kuyadingeka ukubika ukuze bekwazi ukuthi benze njani babuye benjani bephethe. Uma ngithi akudingeki ukuthi kubikwe sazi ukuthi thina umuntu mayephuma ehamba ushiswana impepho noma kukhulunywa kuphi ethongeni. Kodwa siyababona abantu abaphuma behlushwa umoya wabazingeli bephuma bebala kakhulu kuthi behamba beze bayofika lapha bayofika khona bazothola ukwenzani ukwelashwa khona. Ilabo abantu abahlushwa umoya wani wabazingeli
okusho ukuthi laba bantu laba baphuma bagijime baze bayofika kuphi lapho abayothola khona ini usizo. Nabazingeli ke kunjalo. Uma ngithi mina laba bantu akudingeki ukuthi kuze kushiswe impepho ukuze benzani bahambe. Phinde ngithi mina ukuze bakuthole abayokufuna bangabuyi bengaphethe lutho. Mele benjani babike ukuthi banjani bayaphuma. Akwesithi ke nabo abantu abaphume bengabikanga ukuthi bayozingela. Bayaphuma laba bantu babikile ababikanga bayozingela sebephumile bahambile bayohanta. Kunomuntu omdala ojulileyo ongumthwalo wenyongo ozohamba nalaba bantu uma kuyozingelwa ngoba yena usengungqondo ekuhanteni noma ekuzingeleni. Usengungqondo ekuhanteni nasekuzingeleni. Uqale ephuma eyedwa wangabika. Kodwa ngoba lento uyiphiwe yokuzingela akwenzeki mayephuma angabuyi nalutho. Singakhulumile ngabantu abaphuma beyinqina sebehamba sebethwasiswa sebefundiswa ini ukuzingela. Sisakhuluma ngalona ukuthi kufike kanjani ukuthi yena azabe yini umzingeli aze ethwale ini inyongo. Waphuma nje yedwa engazi ukuthi uyapi. Waphuma yedwa engaziwa ukuthi wenjani uyapi. Waduka wahamba wabonakala sebuya nani nenyamazane ukuthi lo muntu lona uyepi uye kuzingeleni. Ubeyekuzingeleni lo muntu yingakho ebuya nani nenyamazane. Ngithi ke mina kuyabikwa kungabikwa. Ngithi wenzwani Kuyabikwa kungabikwa. Okay ke uma kubikwa yilapha othola ukuthi lo ongumthwalo wenyongo ongugobela noma ongumfundisi walabo ongumthwasisi walamathwasa uyabika qala ukuthi ngisayofundisa laba bantu ukuzingela. Sisayofundisa laba bantu ukuzingela. Siyacela ukuthi abanasi isipho sana sokuzingela baziveze. Sizobabona ngani ngokubuya nani nenyamazana bazivikele futhi. Yebo. Manje ke ningabuza manibuza ukuze siyodlulela kwesinye isigaba. Bengisacacisa ukubikwa nokungabikwa ukuthi wonjani ongabiki wonjani obikayo. Akwesedlule lapho mawufuna ukubuza ungabuza. Mkhulu ugcina ukukhuluma ngokuzingela. Umuntu amangala manje usukhuluma ngomuntu ofake inyongo. Yebo. Ukuthi kuhlangana kanjani? Umathwala inyongo. Hayi ubuza umbuzo kahle impela ukuthi ngishonani ukuthi umathwala inyongo. Lo muntu lo ophuma eyozingela engabikeliwe engaziwa la ekhaya ukuthi uyapi uyozingela. Uzoba umathwala inyongo kanjani? Lo muntu lo usenamaplan onke ngoba uhlala lapha esigangeni. Uyazazi inyamazana ukuthi ziphuma ngalesi sikhathi, zilala ngalesi sikhathi, zenza nje, zidla ini, kwenzakalani. Unamaqhinga nazo zonke inhlakanipho zani zokuzingela. Zasehlathini, zasehlane, zasesigangeni, zasentabeni, zasemaweni, zasemigedini. Unazo zonke imfihlo zani. Futhi akekho umzingeli ongowani ongwesifazane. Akekho umzingeli ongwesifazane. Siza kumuntu othwele inyongo. Ngisa kule mpendulo yona yomuntu othwele inyongo. Lo muntu usenawo amaqhinga okubulala inyamazana. Akusenzeki mayiphumile angabuyi nalo. Akusenzeki mayiphumile angabuyi nalo. Angabuyi nalutho. Uthe mayibuya nenyamazana enkulu la ekhaya. Ebuya nenyamazana enkulu. Esebabiza laba bantu ukuthi ozane ngibulela inyathi. Ozane ngibulela inkonkoni. Ozane ngibulela umgaga. Angikwazi ukuthwana. Angikwazi ukuwembatha. Angikwazi ukubeletha. Angikwazi ukwenzela isikhwama. Wozani sambeni siyothatha leya nyama. Okanye angabizi umuntu nabanye abahambi bedibane naye inyamazane enjani
eyibulele ehleli njengalapha bese bemsiza besike nabo lapha abazosika khona naye asike lapha ukuze ingasale yenze njani ibola noma kwenzeka izinto sininike isikhathi sokuzingela sisebusika awusiqale siyohlukanisa lapha kusebusika isikhathi sokuzingela lapho izihlahla zikhithize ini amacembe lapho utshani bunjani bushile noma bomile izinto zisobala yebo namahlathi esobala zonke izinto zilalisiwe noma sezomile isikhathi sanini ukuzingela isikhathi sasebusika isikhathi sokuzingela yini futhi kube isikhathi sasebusika ingoba inyama nenyamazana iyabona ehlobo ilanga linjani liyashisa ilanga okay sibuya lapha ke kumathwala inyongo lo mathwala inyongo uyahamba la ekhaya engabikile abuye nento ahambe la ekhaya engabikile abuye nento bagcine sebemchola abuye nesilwane esikhulu esiyokhipha ini esiyophumelwa inyongo afike laphana atholwe agezwe ngale nyongo kanti uba angene ngaphakathi kuphi ekhaya ususwa lemimoya ugezwa ngaphi ngenyongo bese iyathonywa akusiyokuthwasa le nyongo hayi akusiyokuthwasa ayokubongwa nokutholwa unikwa isitholo uyatholwa uyabongwa uyakhuliswa uyamukelwa ya kezwakala kunento yakhe yani yokuyozingela uyagcotshwa uyagogoda umthwalo wenyongo hayi manje bese sibona amathwasa nje hamba nenyongo emakhanda phela nenyongo la ekhanda phela sithi thina mebalalela umoya mhlambe into hayi baba angithi ngisho ku-university uma uyograduate uthwasa usigqoko sana somyezana yini lena kanti ehleli lapha phezulu le ngathi UC ishoba nani inyongo le utholiwe emkhulu ayangikuzwa kahle was asikhulume la ngale ndaba enyongo le Yeah. ngoba thina sibona ukuthwaswa kamanje yeah kunenyongo phezulu yeah manje inyongo ingena kanjani kubazingeli uthi ngahlahle kithi ngoba thina sazi ukuthi mawumngoma noma uthi uyathwasa manje ngaye isikhathi manje siphila kuso yeah kumele ulenga inyongo ekhanda okay manje ngikuzwa ngathi uthi into enye inyongo la engayizwa kahle abazingeli yeba uthini ngabe kuyahlangana lokho noma kuhlangana sikhuluma ngani la sikhuluma ngomzingeli la sikhuluma ngomzingeli la umathwala inyongo hey sibuyela lapha le ndoda le ayiphumi ibuye ingaphethe bese ubaba wayo eyayigcoba uyigcobani uyigcoba ukuthi akwenzeki isilale singadlile la ekhaya awuphumi wena unjani ubuye ungaphethe lutho ngoba ubaba wayo usemdala uyigedla uyikhehle lidala uyazi ukuthi la ngaphathi yena akazi ukuthi njengoba eyozingela nje uzobuya nemoya engcolileyo ufica leli khehla selimgxobeleni impande bese lifakani inyongo yale nyamazana abuye nayo bese limgeza ngale ngaphandle limbonga selingena ngaphakathi naye lithi nina bobani nangumntwana wenu ubuye nani ubuye naye inkomo yedlozi ubuye nayo inyamazana sesizokwazi ukuthi silale sinjani la ekhaya silale sidlile bese thatha leyo nyongo uyayifutha bese enzani amchome yona umtshengisa ukuthi wena ugogodile kulento usungakwazi ukuthwasisa usungakwazi ukufundisa abanye ukwenzani ukuzingela ngoba wena usungqondo akwenzeki uhamba ungabuyi nenyamazana manje mkhulu la ubuzingeli mkhulu njengoba bawushilo mkhulu ukuthi bafunda yonke into like ehlathini manje yebo ufunda yonke into ehlathini eyedwa manje ukulapha khona kuhlangana kanjani nakhona ukulapha sizobuya kwelapheni sisakhuluma ngomzingeli njengamanje sikhuluma ngomzingeli lo muntu uyiphiwe lento yokuzingela ngisho ngathi waqhamuka ibhubesi uyazi ukuthi ufanele ukuthi enze njani ukuze abhekane nebhubesi sithola namhlanje amathwasa egcobise ibomvu thola lo lamathwasa egcobise ibomvu lo muntu
uyalala lapha entabeni uyavuka la entabeni uyayibona lezilwane uyibona indlela ezenza ngayo indlela eyimuva ngayo kuleyo ndawo indlela amayihamba zicosha lapha phansi ezicoshayo ukuthi yenza njani igoba isikhathi esingakanani lapha phansi ilivuse nini ikhanda iqalaze kanjani iphinde igoba isikhathi esingakanani useyazi uyayinyonyobela ngaleso sikhathi uyazi athi qaqaqa ayilinde iphakamisa ikhanda iqalaze yonke indawo kodwa manje ubonile ukuthi uma kungenalo igazi lezilwane ngeke ngiyibambe lezi zinto ngiyangizwa noma ifutha hayi uma kungenalo igazi lami lezilwane lesi silwane senjani zisheshe inizwe zikhona ke kodwa engakwazi ukuthi zisheshe zenze njani zingizwe ayibuleleyo uyajika ubuyele ezihlahleni ubuyele ehlathini uyodonsa izihlahla uyihlanganisa naleli igazi uyaligcoba uyibhuda ngaleli gazi uyigcoba ngaleli gazi mayebulela isilwane useyazi ukuthi okay ngizoyigcoba ngaleli gazi ukuze lezi ilwane nginuke njengazo nginuke njengazo lezi ilwane lezi ukuze zingangibalekeli kube lula ukuyibamba lezi eyinomoya eyilalelayo kube lula ukwenza ukuyibamba ithi bomvu laphi itopic ikhuluma ngabazingeli kodwa into aso yanamhlanje yonke le hayi bayadlala laba abantu banamhlanje bathwasisa abantu imimoya eminyama yakuphi yasentabeni imimoya yani yabazingeli imoya yabazingeli phela laba abathathu beyinqumo amajaji asentabeni ababulali beyilwane hayi babantu ukubulala umuntu kuyisono kodwa ukubulala isilwane akusikho isono ngoba wena unikiwe phezulu kwakho konke ukuthi uzophatha kwadalwa kuwe njengokuthi abazingeli mkhulu ngabe kuyahambisana namhlanje njengoba sibona izangoma zifaka uready ungaka zigcobe nalo ibomvu futhi kudibana kanjani yabona sizolimala ngoba manje seyifaka uready lowo usuhambelana nomoya usuhambelana negazi uhambelana nokubhinca lo mzingeli uyigqokela isikhumba sakhe esizofana nani nezilwane bathi impisi eyembethe isikhumba sani semvu phakathi kwani phakathi kwezimvu yebo ukuze lezi zimvu zingamqwayi angembatha isikhumba sani niwe njengazo angembatha isikhumba sani sazo ukuze inganjani zingamqwayi phela lo muntu unqondo umdala lo muntu ngani ngalokhu kuzingela amen manje mkhulu Mazibuko awusho la lento singayithatha njengesipho na lento abazingeli ukhona umuntu ozophiwa lento esibiza ukuthi abazingeli na hayi madoda sinochaya bemithi abachayani imithi sinabambi bawo umuthi bawazi nje mabethi bawazi nje bese sizoba nabalaleli bomoya sinochaya noma sinabambi bani bemithi bayinika obani ochaya bese kubanjani bese bakhona naba bawulalelayo umoya atshenwe ngomuthi ahamba elapha kuchaya uchaya afika athi hayibo lo muntu okhuluma ngawo othi ubona ulele na siyabuya ke siza lapha ke esibone yonke into engeyemvelo iyisipho ozalwa naso lo muntu ongumzingeli uyiphiwe lento akayifake akayithenganga lento le uyiphiwe lento le ingani uphume kungazi umuntu la ekhaya akaze ayicele kumuntu akaze azacele ngisho amathonga ukuthi ningileleleleni hamba nami siye kuphi siye entabeni kodwa uvele waphuma nje wangabonakala wayihambela wabuye sebuya na nenyamazana esentshete esephethe inyamazana uyiphiwe lento mkhulu sisasela nangu ubuya nayo lento manje ayihlinze uze kuphume nesikhumba ngabe lento ubukhosi iphuma lapho na noma lento eyikhumba iphumaphi kahle lento eyikhumba
masikhuluma ngezikhumba isikhumba siqhamuka kuba Abazingeli isikhumba siqhamuka kuba Abazingeli nobukhosi buqhamuka kuba Abazingeli ukuthi wena wawuzingela ubuye nakho wawuzingela ubuye nakho uyabona ke uma usukwazi ukubulala izingwe usukubulala umuntu uqobo siyayithinta leyo ndaba leyo iyongena lapha masithinta abalozi sithinta abalozi baba ngutshela ukuthi mina lo muntu lona uzelwe nayo lento uzelwe nayo lento le lesi sikhumba lesi yisi isikhumba lesi lenyongo le yini uphaphelwane lwegwalagwala olumchoma lona elimchola ngalo ukuthi hayi siyakuvuma sikhumba isenyamazane leyaqeda ukuyibulala aqeda ukuyibulala igazi layo lenyamazane aqeda ukwenza aqeda ukuyibulala ukusanuke njengaso noma nomoya walezi nyamazane ungene kuphi egazini lakhe angithi yebo sibuya lapho isikwama asikho isikwama kuthiwa nje siqhamuka lokuzana sizohamba size sifike manje mkhulu nje ukuthi like nje ukusetshenziswa amabhayini lelwane lezi ezibekwa lapho ikhumana kanjani iyahlangana nabazingeli ine kunala kuhlangana izoshiya kancane leyo ngoba isibiza le emanzini isibiza emanzini kunomzingeli wasemanzini umzingeli waphansi ohamba neingwenya ohamba noshaka ohamba nezilwane amasilayoni nazo zonke lezi zilwane ezitholana kuphi emanzini ofishi izinyoka izihlwathi ezitholana leyo sizoyithinta leyo ngoba usukuphiwe imfihlo yakuphi yasemanzini kufuna ukukutshengisa ukuthi umzingeli akusiyo wasentabeni kuphela kunomzingeli nomdobi abadobayo bahamba beyodoba ofishi abaphumi nofisha othandwa yibo abaphumi nofisha njani othandwa yibo kodwa badoba lofishi obanjwe yini udo sizobuya sithinte eyabazingeli basemanzini ngoba kuyakutshela ukuthi ingwenya iyiyo yokuqala yakuphi yasemanzini omzingeli wasemanzini ingakho beyibeke lapha eBhayini bafuna ukukutshengisa ukuthi idlozi elibulalayo leliya idlozi elinolaka leliya ayi madoda mkhulu asithi sibuye la kulento yokugeza ngenyongo yebo asithi ubuke uyozingela bese ungagezi ngenyongo ngabe usukwenzani Nkosi yami ngabe sizoba nenkinga nakulelo gceke kusuka kwenzekeni ke lapho mase ubuya nenyamazana ungene ngayo ungagezanga madoda ukhona impunzi bayaye beyikhipha imicimbi uthi uyikhishele esangweni leyo nto leyo imicimbi yayo kuthiwa iyakumangalela inemicimbi la iyasikwa le nto leyo andubenze njani ungene nayo ngaphakathi ngoba le nto uma uyikhipha le nto leya ikutshena ngokusobala ukuthi inyongo yayila le nto imnyama izinyembe zithe impunzi ayinayo inyongo impunzi hoyibona ibale kangaka ayina nyongo eyoquya iqunyelwa nyongo impunzi inyongo yayila inyongo yempunzi ila nami ngikhuleka kuzingela mina khuleka kuzingelo abekuzingelwe ekhaya manje ingakho ngiyibamba lezi zinto lezi nomkhulu umalume kababa ngoba ubaba ukhule umlandwa ube umthandazi besiyoni nje kahle kodwa manje nekhamba eliphatha ngoba izinkamba lezi bebamisela abantu bamakhoboko bebamisele hamba amanzi siteleke so manje yizi izinto abezenzeka uma ubaba omkhulu okwakuuye wayenezinje zingena mayibuya nenyamazana besazi ukuthi ezinye izinto ziyenziwa isibindisani inyongo ini kwenzakalani so manje lento yokuzingela siyazi lapho inosiko lwayo ingakho abengoma beyithathile bayenze ngathi eyabengoma kanti eyabazingeli lento manje lezi inyanga zanamhlanje aziwazi lo moya wabazingeli sicanga ukuthi umoya wabazingeli umoya wabengoma ingakho uyibona zibathwalisa inyongo ngoba sizose sikutshene nangabazingeli bomoya labo babona bethwele idluku lezinto ezizimpaphe ezithwalwa amathwasa abazingeli bomoya abaphathi bamagobongo
amagobongo awukwazi ukutholwa ngesidlukulu la ekhanda ungenalo inono Funa igobongo ihlanzekile. ehlanzekileyo impande okuyiyona enjani ehlanzekileyo impande eyimiswa ngeinkukhu ngoba amagobongo bemiswa ngani hayi lana namhlanje niwamisa ngembuzi abazingeli nabo akwazi kubisa igobongo ngembuzi uhlabisa abantu imbuzi zo20 ubahlabisa imbuzi ezu18 uthi bamisela amagobongo twayaliki igobongo elingaphothulwa ngembuzi ngazodlala ngathi ningazodlala nje ngathi siyekeni ningadlali ngathi igobongo liyamiswa ngenkukhu noma ulimise lilodwa uliphothule ngenkukhu igobongo ngoba igobongo elomoya uma unikwa idlukulu lezi eziboshwa la ubone bopha idlukulu sempangele ebopha idlukulu esibomvu bakhuluma ngethendele bakhuluma ngane ngempangele umuntu owayezingela inyoni lo ozingela inyoni ukhozi akwazi ukucupha ukhozi acupha inkonjane ngeke uyibambe nje mina ubaba wami becupha inkonjane empangele akekho umuntu obecupha impangele njengobaba ekhabonina kwaphakathi akekho kwaze wathi kufika belungu bafica amaqhube empangele bafuna ukuwathatha onke zayicushwa ubaba wami umne wabo ozalwa umalume wakhe bayalingana ngokomnyaka mhlawumbe ngemdala kancane umzana wakhe umdala kancane uyo benezinja ezingela izinyamazana ekhaya ubaba becupha uyo owatshengisa abantu ukuthi inkonjane icushwa ngophaphe lwenkukhu so yikho sizohamba sithi lento bengophezulu yisipho leyanto uyayiphiwa akekho umuntu obecupha impangele abecupha inyoni njengobaba Manje khondlo lesipho lesi sabazingeli ngabe namhlanje yiso lesipho sesisetshenziswa ukuhlola la ingomeni abasebenza zona nenyanga zanamhlanje sebehlola abazingeli basebenzisa lo moya lo wokuzingela bese beguqulile namhlanje no yilo bafuna bayithole lapha emoyeni abazingeli bekuyilabo abantu abafuna abantu abalahlekile abahamba balahleka wahamba ukuyosha umhlahlo kubo emoyeni ngikhuluma ngomoya bekuyilabo abantu abebe okhandwa kiwe kubo uma kuyofuna umuntu ophume wabaleka la ekhaya ongazi ukuthi uhambe nini abazingeli omafuna bayithole omafuna benjani azayithole ngoba nenyamazana ubengahlale ngabuyi nayi mawunomoya wabazingeli ibuke ekuzingeleni ekhantini bese uyibuyise emoyeni ikutshela ukuthi lo muntu lona ubecinga into efihliwe ingakho ephehlweni kunani unefihlo kuthiwa ifihlo kuyofihla hayi lento uyayiphiwa hayi ukuthi uzoyidunga uyayiphiwa lento manje ubuza mkhulu mawuthi lento ngeligama lokuthi isikhwama uma ke masithi umzingeli lo ubekiwe wagcotshwa ubaba wakhe embeka ukuthi qualification lasemzini ukuthi umzingeli esihlale singadlanga la ekhaya uzofundisa abantu uzofunda lapho uma yena sekegugile ngesakwazi ukuzingela ufundisa labo okanye ibuya njengesipho kuyikuthi phela manje lena yamanje wena uyibuza ngokukamoya lo ofunda osegugile ongasakwazi ukuzingela yena uqhamuka namacebo ayibona ingane ephiwe ini ukuzingela igcotshwa nguye ukuthi wena usiyofundisa abanye mina ngizokuthola mawufika la ngizobathola mina mangifika la yilo igedle lelo kuthiwa igedle khulunywa ngegedle kunegedla lenyama kunegedla likamoya ngoba abantu mina ngiligedla mina ngiphatha amafutha mina ini amafutha aphathwa abazingeli amafutha aphathwa amagedla okuyiba bagcoba abantu ukuthi wena ungumzingeli osogogodile wena uwo sizofundisa laba bantu ukuthi izinto zenziwa kanjani and futhi ukuzingela awukufundile esikoleni
awuhambe ukufundela kodwa ukufundiswa umnikazi wani okuzingela kubonakala ukuthi wena uyakubamba noma ukubamba. Ingakho abantu bethwasisa abantu nje bese beyenze ngathi hayi wena uzothwasela ukugida. Akekho umuntu othwasela ukugida. Akekho umuntu othwasela ukushaya isigubhu. Akekho. Uma ubuhluleka ukuzingela ubuya kuleyo nto okuqualify ukuba kuyo. Ubuyakisa uhlalise phansi uzobuzo hlinza lezi nyamazana esonjana asobuya nazo. Yayibona? Hey madoda. Hayi mkhulu buya. Uthi umzingeli negedla kenzakalani mkhulu Yebo. ngoba sinamagedla manje umuntu wesifazane. Maye sithini manje ngegedla? Baba. Hayi, Umzingelo umuntu wesifazane hayi, alikho igedla lomuntu wesifazane. Alikho. Semoyeni ngishilo ngathi kule channel siyibuyisele endulo. Siyibuyisela kubanikazi bayo. Siyibuyisele eqinisweni. Igedla umuntu owayekade ewumathwala inyongo esegugile engasakwazi ukuhamba abatshengise laba bantu ukuthi uma lezi nyamazane zenza kanje sizenza kanje. Uma zenza kanje uyi-attack kanje. Phela laba bantu sebefikile lapha esigangeni. Bafikile lapha esigangeni sizowushaya part 2 ozokukhuluma ngomzingeli kamoya. Umzingeli kamoya lona manje oselalela izinto ngomoya ezegcine ehlola ngamathambo. Umzingeli kani kamoya. Sisaya lapha na kulomzingeli wenyama ophuma eyozingela ekuphiwe ini ukuzingela. Uyafika lapha ezintabeni uyazingela uyabamba balala khona lapha ezintabeni. Abalale egangeni. Abalale emahlane kodwa balale emgedeni. Balaliswa kuphi? Emgedeni noma balala kuphi? Emigedeni. Emigedeni ke isuka inyamazane seyiphumile ziyohla zidla ngomnyama ngoba emini mayibonakala izokwenzani izohantwa izo-attackwa uma zenze njani ziphume emini ngoba bazokwazi ukusheshe benjani bayibone bese ziyaphuma emigedeni ziyaphi ziye emahlane ziyokwenzani ziyocosha bona bese bengena benzani balale la emigedeni ezixhotsheni zamatshe nakuphi bebase ini umlilo. Ingakho uma lo muntu esebuyile lapha ekhaya ebuya nenyamazana ebuya nenyama kufanele ukuthi agezwe ngoba once wangena la ekhaya engageziwe ngiyakuloya mbuzo wakho. Once wangena la ekhaya engagxotshelwe ilokuzana impande yana ekhaya nenyongo uzongena nemoya uzobuya nale moya lapha emigedeni yabantu abathi babelele lapha nabafa abuya amabhubesi abadla lapha phansi kwemgede kwashiwa amathambo abo bazobuya nemimoya imimoya yezilwane ngoba kunezilwane ezibusiswe ngokaNkulunkulu kunezilwane zemvelo eyinomoya nazo othi mawuxhumana nazo ubuye nawo umoya wazo uma ungawugezanga manje umzingeli. Ingakho ubona laba bantu bathatha abangane zabantu bayiqovisa lapha emakhaya bayikolobhise bazenzisa yonke into bayithezisa abanye abatheza abasemakhaya bayizenzise yonke into bathi ayize seyizolusa la ekhaya seyizolima zenze yonke into. Ingoba lo yemoya ungwaphi ungasesigangeni umoya ogangileyo sizowuthinta masifike emoyeni ngoba uza nezinto zawo eziwukungcola. Mina ke ngathi ngelinye ilanga umoya awunayo imfihlo. Ngasho njalo mina ngathi umoya awunayo imfihlo. Unayo imfihlo ngoba izinto eziphila kuwo ayibonakali. Kodwa umoya awunayo imfihlo engizothi mina kwathiwa ngingasho ukuthi ngoba ngizofa. Hayi Thotha umthetho washo na umthetho washo ayilomoya mina ngani wawona mina ngiwazi umthetho washo ngazi ukuthi mina into engiyibonile ufanele ngifundise ngayo into engiyitsheniwe ufanele ukuthi ngifundise ngayo ukuze abantu bayazi ukuthi njengoba uqhuka nje wena uguluthi uphethwe yini uyithathe iblack mina ngazi ukuthi kumele ngifundise ngayo ngoba kuzothwasa ngisho umuntu oyihlalela ekhaya uzofunda ngisho umuntu oyihlalela ekhaya angeze azadukiswa abantu kodwa afunde ehleli la
mina ngazi ukuthi ayikho imfihlo emoyeni. Umoya unemfihlo ngoba izinto eziphila kuwo azibambeki, azibonakali, azikaleki. Ingakho ubone ngathi athi umuntu hey manje imfihlo mina yami lemfihlo. Yami lemfihlo kwathi wangayitshela umuntu. Ayikho into enjalo kodwa ingoba umoya wona unezinto ezingabambeki ezifihlakele. Ingakho ubone ngathi kunemfihlo. Mina emoyeni nje mangikuyi ukuthi kunento engiyitsheliwe ngomoya. Ngizoyikhuluma nje ngoba injalo ngiyofika lapha ngoba zonke lezi zinto engiyikhuluma ngiyifundiswa kunjani? Ngilele. Ngiyifundiswa kunjani? Ngibhekile emoyeni. Angiphumi kuthiwa ngiyohanja, kodwa ngitshenwa ngoba ngalikwani umoya. Abantu bese bebe nemfihlo, hey imfihlo yami yamanzi lele bonwa yimi kuphela. Ingoba lezi zinto bayayifundiswa ekungcoleni. Bayifundiswa ekungcoleni. Bayifundiswa ekungcoleni. Into ukuze yaziwe ufanele ukuthi ikhulunywe umoya bese ukwazi ukuthi ufundise ngaye abantu ukuze abantu bengeke bangene udakeni. Bengeke bangene emgodini owangena kuwo wena. Yabona? Nolwazi olukwembethe ufanele ukuthi ufundise ngalabantu, walaphe ngalabantu. Ube lapha ungabi nemfihlo, mina ngikwazi ukuba nemfihlo. Futhi angikwazi ukulimita mina kuthiwa ngilimita lezi zinto ezikamoya. Ngivele mina ngiyakhuluma nje ngoba lento ngiphiwe iphila kimi. Angiyilandanga lapha elandwa khona. Ngoba nina niyananda izinto nihambe nilanda izinto nithi hey mina nomoya ukuthi ngihamba nabaphathi bamabandla bagijima baye eAustralia baye kuphi phesheya kwezilwandle bathi bayofunda ngomoya ulikani bayolanda izithwalo. Bayolanda izithwalo zabelungu. Hey nina ningazosibhayizisa nini? Ningazosimosha thina. Afuna umoshwa yini thina lokho ngiqhiba amakhanda ezingane lapha ngoba izingane nizibona zingcwele. Ingane ingcwele. Bonke abantu bayafuna ukuthi uyabona nje makuzela ingane kubuya bonke bomndeni bafuna ukuzonza ukuzoyibona. Manje nini emgqiba amakhanda ezingane emasontweni nenza isibunge sokudonsa abantu uthi babuye. Basopani. Awusibambe le Abazingeli soyenzela upart 2. Hayi siyabonga. Awusibambe le Abazingeli soyenzela upart 2. Siyabonga. Hayi niqhubeka njalo babukeli beSolomoya TV ni subscribe. Bengino umkhulu umgozi ngapha nginodlamini ngapha umkhulu udlamini akwesi mhlambe nabo ukuthi bayafisa ukuthi kube khona nje abakuthintayo bangathinta lokho zani makungekho hayi soqhubeka sivale manje sivale indaba Abazingeli. Sibongele kakhulu bakhulu balaleli beSolomoya TV. Namhlanje mkhulu into uyithintile. Sesiyaqonda inyongo ihlale siyibone emakhanda ukuthi ubantu sibuya ibomvu abanigcobayo yebo siyaliqonda yebo manje semkhulu sesiyiphetha kuthi ngithi lezangoma namhlanje lezigubhu zazo ngiyasola ukuthi kunemoya yabazingeli kodwa asiye lesibalelise. Sibonga kakhulu balaleli beSolomoya TV, icela niqhubeke kanjalo. Umkhulu eCape Town ukhona uyatholakala, eGoli nakhona uyatholakala, naseThekwini ukhona umkhulu. Sibonga kakhulu, siyacela kwezinye indawo mangabe umkhulu namfisa nisitshele ema comment nikhulume nathi. Siyabonga. Amen. Kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa